tutayireba mu Abakazi abarukora ubuhingi no burisa okurebe barukora ahafamu zabo. Ukurisa nkakwihari President Museveni ahabo kuba no mushomesa n'umurungi kwa kushomesa ukwata cyo kubanza akabanza yatushomesa akajunde twagikwata twahinga entoki tizitwa akajunde kwashira kushomesa ahante twagikunda munonga ahabo kubeyine entasya ya burizo. Juliet Nagaba najyango kurisa no kuhinga nehetagamo kugumisiriza hamwe no kwayakeire no banza wakunda ecya kabiri ohurra waye hamwe obunafu ecya kashatu ohurra wagira omwanya gwo kurisizaho ekindi ohurra omutima gwawe gona gwijwire ikigambente. Ahabwe nkora ya parish development model aba bahindwira abashomesa okwegesa abariyo batunge sente okubarazikozesege abantu nibebuzanye n'itakarhango no itakari nyine nkeryanyu konka nindukozesaje mwego koresaje amataka ganyu kandi ninkore cyo bakweta okuhinda guturana ebimera ninga crop rotation hati aha konkinga hwebihimba sizone yaza kwija ninza kutahwe ebicyori ninga ntehoburo dera himbire ntire bicyori inze ntehwe ebihimba hati nuko nguma ninkora crop rotation kandi obundi mpareka haruhuka hahumara hacheze emyaka ebiri ninja ngarukaho mpinga ebihimba omugura fatariza ntufaga gura tutakumanya no gitunda okigitamu oretine cye kumanyisa kandi bajuguza sente nyingi kandi orire roni hati wo baniwo wakwaturwamo teki kirya ahagati yarayinde tekwa kuchukura gasha kwa Sheikh Abdulatif.